إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس أدو سمود الدواء أمها بيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا علمنا مهار واحد دكتور مدنينا كيا بهجتهم أديتان كعذاب تكا بهجتهم فيبا كتكوري درسوا بيان بين جدّة يقولون ميرة درسوا بيان بين داني نركاجة بيسيفتكا أدي نركاون تغيرينجة بيسيفتا أدي نركاكي الله سبحانه وتعالى عذاب غوتي دنيا غا إكلانغ إنجي بيكوتا خلافة ديرولون هيدا كريمي هنا إكمغة عقوباتك غوتوغا الله سبحانه وتعالى يام الدوهوغا عذاب دبو متكا تيار كربا فاوا عذاب غوتي نركا وني تيار كري فمهارو سيدي فوني نركا نركا هما أندامون إبادة أديس هما برابرم أندامون دانه يام الدوهوغا نركا جنوين ميستان لكرمتشا نركا جنوين ميستان لكرمتشا قيام الدوهوغا الله سبحانه وتعالى وحي كربا فوني جيد قرآنوغا وجيء يومئذ بجهنم إدوهوغا نركا جنوين ميستان لكرمتشا نركا جنوين نركا هناني كيكي أرى أدي نركا نولياسكن نيوا على مندان نركا نيوا على مندان نولياسكن نركا ميستان لكرمتشا جنوين وجيء يومئذ بجهنم إدوهوغا نركا ميستان لكرمتشا جنوين يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى إدوهوغا نركا وانتوريا إينا هندما قرآن إدوهوغا إينا اللي بفاوا نصيحة تهوغا متين إينا هندما قرآن إدوهوغا إينا مسال الله وحي قرباني وأنى له الذكرى إينا دين نصيحتكم فادين القرآن دين متينا كل نصيحتين دين إينا يكون نصيحتكم فادين القرآن وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي إينا بنانه تمنى جميع أبدو حياتك تكا تمنى دنيا هي عمل كوري فبينا ماي ميادو جميع أبدو حياتك تكا ميادو تمنى باج جبر كم لبنة فدا هي عمل دنيا تمنى كوري فبينا ماي كما إدوه قدم نما نما كيا عندن نونا نتاعي ناكا سلامت النونا ناكا سلامت الدنيا كم يأتي الله سبحانه وتعالى أرغن منا فرصة دفافة نركا واسلم كورين وتا آخرة أرغن من داتر فكت مكورين أرغن من كم بمية كبسم يأتي الله سبحانه وتعالى وقت دفافة نسيه غاسل كرامبي نسيه غاسل كرامبي هيو مغا رجوع ويتو مسك كرامبي هيو غتان اولويتو مسك كرامبي الله كلام رسولا انجل غتا تبا ويتو مسك كرامبي بغتو فايتو بغتو اس جهني ما دين الغون من كتمه آده كورياس نوتا كتمه هندان كورياس الغون من ليفاوا نسي تبو ما كتمه هندان كوريكس دين اي ركن نسيتك مو بس فايدا انا كان قران اين دبنا يقول يا ليتني قدمت لحياتي تمنى غني ابد حياتك تكا تمنى الدنيا هي عمل كوري فبينا ماي එකම කොයකින් බස් ෆායදා දෙන්න කුරාන තා එනම නම කියාගෙන
يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد إدوهُغا الله سبحانه وتعالى عذاب دبّا فدين إبسمي كان عذاب دبّا إها ورد كلام عذاب إن بطش ربك لشديد هذه الفان بيرس كلام هيبّون غدفدا إبسمي كان دبّا إفدا عقوبة إفدا وين دني بعقوبات كاكد دبّا الله دبّا فدا عقوبات එකලාංග යොතිය නරක තයාර පුරවෑෆා එකලාංගෙන් උරදුන මීහුම් එන්දුමට්ටකා ය නරකාග අලිෆානුග හූනු දුනියේග අලගොනම මිගෙන් ගොඩ අලිෆාන පුර ඉතක් ගුණයෙන් බරුගදා ඒ අලිෆානු අන්දාලවේ අදි එදුවහුග වලා යූසිකු බිවසාකිහි අහද අදි එකලාංග එදුවහුග කස්තොල අලුබා ෆදෙන් ඉබ්ලිස් මේක කස්තොල ප්‍රශ්නේන වෙන්නේ නරකවන්ත වෙරින් කුඩි දොස් බයම් පුරවුන ෆදා නරකවන්ත වෙරින් තිවෙනි කස්තොල වෙලිෆා අදි හුස් අසාබෙන් නුන් එමි උනක දෙවේලි එමීහුන් තිබේලි එමීහුන්ග අයිත්තක් කරම් මහාලෙවිෆා වරුගද කස්තොල අලුබාලෙවිෆා තිබේලි දකඬු කස්තොලත එළවිෆා එමීහුන් තිබේලි නරක මුජරිමුන් එමීහුන් එකස්තොල තවසුනා නරකග අලිෆානු දොන් කුරයිෆා අලිෆාම් ෆදයි එකස්තොල තවසුනා අලිෆාම් ෆදයි ඉතාංග එමිහුන් අසාබ් නිබම්දාර් එමිහුන් තිබේලි එමිහුන් අයිත්තක් කරම් මහාලෙවිෆා බඳෙවිෆා වරුගද ගුඩුවයි විශ්නුලවේ හරකාත විස්කොන්නුලවේ එමිහුන් මා අලගොණමගේ වගුතු ඇස් ජහමු කුරින් අලගොණමෙන් හඳම කුරම්වි nasihat tahuga faida dibigannam bi Allah maka rujuu awam bi tauba awam bi Allah subhanahu wa ta'ala ge matin algon men hadu mako ekadang engge bi gotang algon men ge diriyun hede pure to masa kuram bi marumuga kuriga hema edwa sawmuga kurin edwa hagi kande anna edwa henge abatuge hayaenge edwa uga baajje wali vijjamiha ena ei bodogam bakamiya bakon kamiya abadi mono miha ei adi edogo abajje veriwami ha ei bodugegemba abajje verikamakun abajje veriwami ha ei edwa haffogaden duwa hennen abaduge hayaen ei en nimumennen marennuwane besmi yakudene edwa hoga diruguma fahoga dem marennuwane azab gati bimi huma azab gati benjiheni egadafata azabakun ena marennannane nei gata marennuwane nei ama e azab ga rahat deke tibenjiheni दुनिया का लोगों में ना माँ बड़ो वेन माँ बड़ो तकलीफ है लिविजे ना माँ एम्मे बड़ो का मकब्बानी मारुआ एक मको इतांग एक गदफत अज़ाब लिबमंदार पदे मारेनुआ ने ता ये अज़ाब का रहा हम देखें चाहिए नहीं ना या निफान का रहा देखें चाहिए नहीं ना ये हम मुश्तकन तेलुगु के वरुगदा वेगे ना लिबे ना उन्नत चाहिए वस्निकुआ वेने ता Luyebjes nukurewen azab ma e tanang algona birweti wambi e narakami unani abadu keki uturi ara Allah subhanahu wa ta'ala kirti Qur'an ga wahi qur'an famiwani walillazina kafaru azabu jahannam walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir ibaminga raskalangia uredi kafiru imihum emihum natakahuri narakaga azabe walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam narakaga azabe minahuri wa bi'sal masir emridam ittanegge kotum kihanu baawege batanen hiye idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur etan ebamihum illa lewehiduga enarakan illa lewehiduga ebamihum adwahane etan itirat neva damaad naraka ruliyas ken bos miha kuruliya maves neva hileta neva hiligenda egotan e naraka ruliyas ken neva hilefun nana itiran neva damaad mihun ha ida ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur adi naraka unnani keki uturi ara takadu tamayyazu min al-ghayr ruli asking go seraka falagen dan kari fewa ruli asking ha ruli aswe naraka unna naraka dirun debba Allah wa naraka dirun debba mani eha ruli gadamani naraka iblis rahman hunna naraka Allah naraka gawan halim talati
furijje duniye gina baya ko albani kala narakaya e gina baya ko gonna feni ken dana Allah ura de mansar kala ge tabawa mi hun kol waram madu eula fa kun le mi hun kol waram bes madu ew nasihaten adwa mi hun kol siha me madu algon me fenna mi algon men ge gaumi algon me muslim gaumi adi muslim gaumi mi muslim kamad dawa kura gaw hewchen adwa mi hun kol bala hew gotuga rangala sowali hukum le mi hum bala emin ga adad algon men nam mago matim bala kam ko biya sama feni ken dane mi ya ko hikuri ha gotaka ulam midani Allah engel ko tang ulai mi hakumatwa Allah ikana ga rasula engel ko tang ulai mi warmatwa gina baya ko etanang elan narakaya ha bodu etam des Allah subhanahu wa taala kiti Qur'an ga baad pura ba naraka furala bawan naraka furala bawan kama in naraka Allah wa Qur'an halim talati furijje hejje miha furijje hejje naraka goamundane wa taqulu hal min mazid itrang adi be hejje itrang adi be in naraka mi untang alwa nimme mafahuga kiha baya kunna me har kite jilu iswe goswi miyadu duniyege mitibe mi hunke adada badari kam gawies ab billion mihar ros duniyege roda ab billion adi kuriga jil takko ba mihar ros duniya algon badari kam gawanama duniyege ham ginai nugani honne Allah gabulu qur'ani Allah iman nuani duniyege ginai etam furala gawana kam ga Allah wa wa'du rabba falla amla anna jahannam hama kasharun timang Allah naraka furalam wa ushime Allah naraka subhanahu qur'an halim talati furijje naraka dannawan hal min mazid itrabe jadi ra kunu furen kain umuriyan men naraka ngalalam airga naraka nu furen ituga Allah subhanahu wa taala ekalang fam naraka ke matin alwawane hindu naraka nufuro itang kurja salafa dannawane qattu amihar furijje naraka furala ban Allah subhanahu wa taala ekma swarga naraka purama bodu swarga adi naraka purama bodu etanuga ahluwerin beddema foga mi unnani bigenda etanga ahluwerna swarga ahluwerna duniya pura bodati bim etanga garwar taka bagicha taka no karna khadimna ekuga abinna ekuga etanga duniya pura bodati bim emme mi hakan bigenda swarga nufurene de swarga go baki maqam tak Allah subhanahu wa taala ekalaga anka itru makhluqun haddawa itna baddawa itru makhluqun haddawa edwa ga haddawa bayge edwa ga haddawa fa swarga itna mustana baddawa naraka furala bawane naraka eonnani abadu keki uturi ara إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير إذا ركيا جماعة هم إلا لبيرغا එමිහුන් රොය ආදේශ කොම් එතාංග බණ්ඩ වෙන්න ආදේශ කොද්දන්නවා නැතිවන්න මෙන්න විතරුන් නෙරුවා දෙපාශ කිවන්න වෙන අසාබුලි කොද්දෙපාශ රොය හේර එමිහුන් දැන් ආදේශ තක්වා ආදේශ කුරමුන් දාන එන්නමයි ස්කුලින් ගෝස් බය මේකෙජ්ජ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නරකේ ලව්වා ෆේවා මලායිකෙ බේකල මඩවරින්ගේ ගොතුගා නරකේ කඩාලුවා ෆේවා මලායිකෙ බේකලනා බේගොතු කීක අල්ලාහ් වයි කුරබ්බා ෆේවනි අලයිහා මලායිකතුන් දඛිලාහුම් ශිදාදුන් ඉතන් අල්ලාහ් වයි කුරබ්බා ෆේවා මලායිකෙ බේකලනා කීයි ගිලාහුම් ශිදාදුන් හිප්පුළු හරු වර්ගත බේකලන් තයිකේ හිප්පුළු හරු වර්ගත බේකලන් තයිකේ ඒ බේකලන්ගේ හිප්පුළු තවග රහමුග zarregge minbarwas unna zarregge minbarwas den emihun dakkawa bahanata emihun kura aadesh tange dekanum adawassawane kine adawassawane emihun roye aadesh ko dannawane tanu nirubba devuma emme kuda wegen azab lui kolla dev sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir ebe kanum emihun aswal kurabawan tiyabanun nasihati inzar di dena farat na de nasihati dena farat na de man rasul be kanum
tiba mana di mani for ko debba fa hujja qaim ko debba fa miya to algon men mi nasihat dem mi dani miya to ge jil taka miya to ge nistakna miya to algon ngo maccham hujja qaim be fawale ma bodu adi kuriya pure kiwe miya to algon men ge terega miyoti social media algon men barabar darustaka echher dani ive koteri go wegen adwa hale ve badinu ke nasihat koteri go wegen tanaka daakam vesmujte tanaka daakam vesmujte nasihat ado mattaka dinuge massalta hukum tan hodu mattaka tanaka daakam vesmujte koteri go wegen go balaya eha margade miyatuge mi jiiram yati Allah subhanahu wa taala hujje gaan ko devva den algonu men etu ko hujjate Allah ga hadu dakka kumbahana dakka timanne guniya timanna anne genne timanna kos kongula timanna rangalo benne mule rangalo magu timanna no fenu ni timanna ngembene rangalo mula ni timanna kumbahana dakka ne malaike bekanu etanga badaveni etanga khazinu enange dannane alam ya'tikum nadhir tiyabami hunga gata nasihati inzar qur'an faratum na deje ki ke mi umra ne bi nasihe for ko de Allah subhanahu wa taala nasihe for ko nude bismi azab nude bawan bismi azab nude bawane wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula timang Allah azab de ba farat kam ko wodnu kan nawme ba me gata rasula ko fonu bay nasihe for ko devwa mujje gaan ko devwa Allah subhanahu wa taala azab de bawan ide gabul ko fiya nasihe tam mistakun de mung edani ilmurinna wa'idunna darus demiyunna misun nasihe de mung edani adwa ngatuna haikami adwa ham biir kam fe dengina me ngedeni biir kam fe ngedeni denge duwa amai wasilwe wima ena kumbahana Allah ga hadu dakka den ki ke ko ani yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ibhim punagina faida qur'an timanna gini abaduga hayat taka duniya ga timanna hiyo kame kurai farina maki haram karni den kum ba ke dakka den kum faida qur'an go tangi tangarwagen note go tanama nama kiyagen den no nan qur'an faida den no nan qur'an faida emma Allah subhanahu wa taala komme miya kam yati fursat de wafa ama komme miya kam gasena ko mati goti de ma ko faalawan yati inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura dema ko yoti Allah dakka nubama karangal mo yoti dakka fe na beenu mag ikhtiyar ko ikhtiyar ena Allah subhanahu wa taala debba ekdes magegga majbur Quran faraten nei purasalan faraten nei ena beenu mi arangal mo kuriyadda purasalan faraten nei amena beenu mi nubama ko ikhtiyar ko nar pad madda ikhtiyar debba ko mi yakal denge na bagu kono vedam pade hama bima ena akhirata kurmati lima ding no ar dekkene bahana denge diye ye hisab dem mitana karna devne kita me ades kuriyakas denge amale kuraka ena rakne salame wa masakkate kuraka denna devene bismiya sorgon mattaka masakkate kollaka denna devene kita jil hingaj kita mi hum marwa hingaj komme duha ko algon menge kurmati mi hum tam marwa mo eti betani e maqam wasil wa mo gedani emiyum kuri amal tahuga raha deku mattaka emi datu kuffa tiga dani kita miyum algon men dirti bi algon ke manzar tak emi na fenna manzar tak algon men kan no fenna ti algon men ma hawa nafs tabawe shaytan agwa go untakan hilli algon men bitte dani e kota hen tibas ajar jehijje kam gawan oti aba ajar kan kurmati wefa aba ajar kan kurmati wefa algon men kama visna fikur kurambi bagutu faitu kuriga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko baafabe yukta bi jahannama yawma idin edwa ko naraka genevene yukta bi jahannama yawma idin edwa ko naraka genevene mi istam ko kurmacca daha 70000 zimamin enaraka ge elui fawane haydiha has lagam ma kulli zimamin 70000 malaki yajrunaha in komme laganek ge tibbawane enaraka demmeu mattaka haidihas malaikate naraka geneve etianna neva alam haidihas dagang ege elu fonnane control kur mattaka enaraka control kur mattaka haidihas dagana kiye algonna fenna nami as echiga eti control kur mattaka one dagang alwafa ege haidihas dagang onna naraka dagano
දගඩුගේ ලගන් හුන්නානි එවිපා හයිද්දිය හාස් ලගන් ඒ කොම්බේ ලගනෙන් ඉප්පවාගෙන නරක දෙන්නේ වට්ටකාය තිප්පවනි හයිද්දිය හාස් මලායිකෙ බේකන හයිද්දිය හාස් මලායිකෙ බේකන biruwari manzarake birum istamge hittawani furi fayduwa ufawer kame wata kunina ne besmiye ke hitak wa afidatuhum hawa ibsecche ibs kada fikurenni nane do duniye gena ufaluge ulumuge fikure e kada ibs kananni nane do ibsmiye ke hitak wa afidatuhum hawa edoge hittawani huswefa biruwari kame mane furi fahitta biruwari kame mane furi fahitta birum mistakun tibeni kambodo birum fikkanda goswa mistakun tibeni lotang huluwi boduwe fa unnane do biruwari kame tashkhasu fi lamsar edwa hoga lotang unnane boduwe kalitam mutti fa unnane naraka yoggene bedi mistam kurumachan haiddiya has lagan ege haiddiya has lagan ei komme lagane nippawan tibena haiddiya has malaike beka eha bode naraka eha bodu naraka maay Allah Rasul Nabi Abu Hurairah vidawani eddo timanname Allah Nabiya garuga tibba kulliyaka is-sami' wajbatan kulliyaka bodu wargada adeke igedi eheduga Allah Nabiya hadis pura gafiye timannamenna hal tadruna ma hada ebamna egehige igunikum adekka timannamen danna afime Allah wa rasuluhu a'lam Allah me modan kandine bodi gannawani den Allah nabiya hadis purwani ei hajarun rumiya bihi fi nar jahannam ei narakage matin wattale bunu hileke eti vettemum gos haittiha ahar umafauga ege emme adiga jehunu ade naraka matin wattale bunu bodu hilaye e hila ediyai vettemum haittiha ahar wande haittiha ahar umafauga etanga adiga jehunu ade kiha bodwana naraka kiha fumwana naraka e naraka e geneveni mistango kurimatin emmenna fennane naraka geneveta mistakum biro fikkana agosati beni e naraka iha fum ega haibbae ei komme bayaka kandadigen ba bayakuwe Allah subhanahu wa ta'ala kirti Quran ga wahi kurawa fani inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawi Allah wahi kurawani timang Allah ga salih altakum emihun ga maccaka kaliyakan mete besba shaytana muhatab inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin maghfuratun mihunga teren kaliya tabag mihunga maccam menuwi kaliyakan onnane besba mihunga macara kaliya ba forwe timang Allah salih altakum macha kaliyakan forwe ne besba fa inna maw'idum Allah wa Quran wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in emihun na wa'du quraidum wa tanaki ei jahannama e narakaye laha sab'atu abwabin etanabbe haibbaye narakage ve haibbaye likulli babin minhum juz'un maqsum ei komme bayak khande edigam ba bayakuwe tirim fer matin fergen tiriya diya warkai narakage azab dani bodwam matin fergen tiriyam e maqam tam hode narakaga ei haibbaye narakage heri ei komme bayak Allah subhanahu wa ta'ala evani bayak khandaluwa fevani ilmering e bahuri Quran ge nan takun e bayatakan nan devva ibn Jurayj ge riwayat ibn Kasir riwayat ko mani ege furtam bayaki manake emme mati bayaki ei jahannam ei mu'minun ge terem faafaveri alum tawban wati faafaveri alum e unna azab de mattaka Allah labba fawabai emme mati bay naraka ge azab luiwane bay jahannam emmeti ladwa demmeti al-hutama demmeti as-sa'ir demmeti saqar dan jahim dan hawiya emme adi bay riwayat tawgali ga ibril mari genna wase batak kahiri gambami bes enna mase ha sahayno emme adi bay hawiya emme adi bay emme tirin ferige maccam yar kiyomidani emme adi bay metibi fir'auna munafiqunna mushrikunna
ෆිරഔන මුනාෆිකුන්නා මුශ්රිකුන්නා එමිහුන් තිබි එම්මෙ අඩික එම්මෙ අඩිබෑ එයිදෙන් බයි දලිල් තකුන බහු දලිල් ලිබෙන් එමිහුන් එම්මෙ අඩික තිබි කම මුනාෆිකුන්නා බේගොත් වස්කීති කුර්ආන කල්ලාහ් තියංගවාෆා ඉන්නල් මුනාෆිකීන ෆි දර්කිල් අස්ෆලි මිනන් නාර් මුනාෆිකුන් වාගන් කෂවරි නරකයෙන් අඩිබෑ Naki muslimun nakiyagen ulun mihun ei namaz waskuri mihun ei zakat isdiroda sifaru muslimun getere islam kan dakkagen ulun mihun kamaku emihun hita beru furqa dimanen nowe beru furqa amal tahka hinga aqida ka dimanen nowe defuk kehri mihun ei emihun nam ken munafiqun emihun allah me gata fata azab de pamihun getere qiyamet eki pe mihun masay kure allah makar hada masay kure mihun ei allah kun makar gede Allah ko makarangede muslim ga gotuka muslim ga sifa jassagen eterin nubakan taforwagen kufur forwagen tibe emi hona mekene munafiqun ne emi hona timina rakagen adi firaun enai kanik kama dawa kurmiha ena sem adi ga naraka emi adi ga utina rakagen musyrikun budangal kan kurmiyo Allah nu faraitak alokan kurmiyo emi hona sallallahu alaihi emme adi ga dabwa denti oj baga ya jehige macca wa baga nitibeni etistum Anak ebbes diinek gabul nukong ulun miyo tuliye. Ebbes diinek gabul nukong ulun miyo. Dengia jehigam ba baga mitibi Yahudi. Dengia jehigam ba baga mitibi syaitanaya. Enage awam. Ibiliha enage awam. Enage syaitanata. Ibiliha enage syaitanata. Dengia jehigam ba baga mitibi Nasara. Dengia jehigam ba baga mitibi Nasara. Dengia me matiba. Ibaga mitibi muslimun ketereng faafaveri miyo. Muslimun ketereng faafaveri emihun kurifa fatak men tauban mo sobong emihun etana dana jahannam etana gosden emihun na fa fataka ikor ka azab emihun na libu mafahuga emihun etana nikunna ekama kumi nant deifa mihri mibayam miyati yahudin ne nasara ne ibiliha na gawarne mikama behe ko tunga aswa riwayat e bahur kom sura ka riwayat nga aswa henna se eha sahaino komme gote bias Allah subhanahu wa taala ki Qur'an ge oti anga wafa ei haibbai naraka ge wane kam ei komme bayakan Allah subhanahu wa taala ekadaange ilmu fuluga dasun ekadaange wani bayu khanda alwa ekadaange wani bayu khanda alwa ehma etaage oti haibba adiyat diyawarakan etaange azab gadafada begenda naraka adiyat diyawarakan etaange azab gadafada begendane adi emme adige tibe mihun ge halaki alkoba emihun nak Qur'an ihsasta emihun nak alane veen emihun nak wane thadu emihun heren herun tak nikam visnawa emme adi etanu ko sab tibbe etam baawar bay naraka anifang heriye ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam etanga anifa duniyege migen gule anifana pura etak gunaye hunu etak gunaye hunu Hadis mul Qur'ani narkum juz'un min 70 juz'an min nar jahannam. Tiaba min dunia ga tibenu pura alifana ki naraka ga alifana ga haiddiha ba kula ibbai. Dunia ga bikin gula alifana alwan echi anda echi rofi lewa echi kakka kan takura bikin gula alifana ei naraka ga alifana ga haiddiha ba kula ibbai. Ashabe kan danna Allah rasulullah in kanat la kafiyatan mi dunia ka alwan me migen gule alifam les mi yakam azab di mi yakam andar mattaka fudenu to ay hadis kan fuddilat alayhinna bi 99 juz'an kulluhunna bimithli harriha dis qur'ani ek maccham adi fastolas nuwa guna ituru kuragune ei komme guna e komme bay dunia ka tiaba me migen gule alifam fadahune komme bay ege haiddiya misna naraka gadi fahuno anwala asabe kan mesetan nani andal mattaka aharme migen gula alifam bespude no miyak azab di miyak andal mattaka aharme migen gula alifam bespude no ati hadis bokra ege maccham ituru kurai fa wani fastolas nuwa guna hunu den misna wa etanga hunu gada beken daana mimbar naraka Allah ga hadat shakwa da اشتكت النار الى ربها naraka Allah ga hadat shakwa da qalat naraka bidanna wa Allah akala ba'daha ba'd akala timanna ibba kan ibba hada
හුණු ගත වෙකින් ගොස් ඉබ්බෙන් අනෙබ්බේ කෑහදාති දැන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නරකයන් හුද්ද දෙවනි බිනෆසයිනි දෙනේවාලු අහරකු දෙනේවාලුන්ග හුද්ද දෙවනි ඒ නරකයක හුණු එතරේක ගත වෙකින් ගොස් නරක අල්ලාහ් මිෂක්වා දන්නවා කියා හුණු ගත වීම නරකේ ශක්වා දන්නවනි තිමන්නගේ එබ්බේ පනෙබ්බේ කෑහදාති දැන් අල්ලාහ් දෙනේවාලුන්ග හුද්ද දෙවනි ඒ හුණු මුසුම්ගේ එන්නේවා ෆිනි මුසුම්ගේ අනෙන්නේවා hadis kurawani tiyabami on tiya ihsas kura gada hunu ei narakaga ennewa imba kameke ali tiyabami on tiya ihsas kura gada fini ei tiyabami hunna e narakaga ennewa kura ihsase in naraka beeranne wala bagutuga hunu wege midan adi naraka itira ne wala gadiga fini wege midan duniyege kisabta emmi science werin kabul qur'an kamennu mi Allah subhanahu wa ta'ala algamma kimi kam bayan ko devwa farun mu'minun mi kantatta kam iman wani ei science werge mi hun iman wani madiyata konno gote bias madiyata lola fenna kantatta ka e mi hun ne gabulen qur'an mi kantatta ki ekama ko algamma mu'minun ge haysiyat algamma gabul qur'an naraka denewa e bala'i denewa ge sabun dunia hunu musmafini musum annaka man gati rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa ema naraka hunu gada wegin gos naraka hunu gada wegin gos ama e fadai narakange buruwala khanita uga bodati kam Allah subhanahu wa taala kitu Quran ko bayan karanga innaha tarni bi shararin kal qasr e naraka bodati us imara ittafada khanita buruwane bodati us imara ittafada khanitan e naraka buruwane ka annahu jimalatun sufur e khanitakan hiwani rindu kulage jamal takin henne rindu kulage jamal takin henne khanitakan hiwani e narakaga alifam burwa khanitan ne us bodati imara ittafada bodati khanitan e burwa naraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani naraka nikunna kama bod khare en kurun bes bayan kurun fadan naraka Allah subhanahu wa taala wani dirun debba naraka wa ko istakkan Rasulullah hadis qur'ani takhruju unuqun finnar naraka nikunna bod khare digu kharen nikunna naraka laha ainani tabsiran ekara delowane delulunge tibalane wa uzunani tasmaani de kamfaimane adwasahane walisanu yantiqu duledwasmane wahakas edulum wahakas takka ekar podu kharemmi ni konnani ege delo eswe de kamfaimeswe duledwaswe wahakas takka bunane inni wukkiltu bi thalatha timannawani timmi hakafa kuraifa bikulli jabbarin anid ekakiyai dunia ke jabbar kon lafa kon miha dunia ke jabbar kon har kar kon lafa kon miha wa bi kulli man da'a ma Allah ila an akhar adi Allah ayuga ehin ilah ka alokan kon miha e devana miha timana me ko bil musawwirin direchi le sura quraha won miha mitim mi hunat nawani fa quraifa timmi hunat nawani fa quraifa mami bayan kore mi de naraka ke bay sifata narakaga bay sifata adwes ki du Quran ge tam ayat tak ge bahuri narakaga sifata Allah bayan ko devwa fa ai mistakuna inzar ge gotum mi fulo ken no hagigai narakai bani haddawa fa Allah subhanahu wa taala e naraka Allah urdeni una gowahada adi mu'minu ala e narakai ki ben salama ko devuma edehi nuga e narakaves dannawa e natimannai ki salama kodde basha Allahumma ajirni minan nar tim fahar e dua qur'an nuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narakaves dannawane Allahumma ajirhu minni timanna salama kodde bande narakai dinnawa de bande timanna tim fahar e nami dua qur'an narakaves dannawane Allah e natimannai ki salama kodde bande mana kiman salam ko debande em narakai salam ko debmangal wonna dua kuranje abadues ei hunu gatane etanga mi ketenno kurave etanga mi aka ketenno kurave duniya gami nuba kan ulam dami hagigatuga ena Allah subhanahu wa taala malama kurabba famani malama tuga basro raddu kurabba mani fama asbarahum ala nar
බලාන බදාන නිකන් නරකයක් වච්චන් එනක් කික්කොල්ලා නරකයක් වච්චන් දුනියක මින් නුබෑ කොන්නෝලේ මිය නරකයක් වච්චක් කික්කොල්ලා වර බලාන අලිෆානත් ආරේ රෙඩිවනි අලිෆානත් ආරේ රෙඩිවනි අම විස්තුම ඛියාල ෆික්රන් නැති අල්ලාහ් එගේ පුතා ඛිලාෆ මුලොම් ගතනි නරකයෙන් තාරේ නා රෙඩිවනි එනා බලාන බලානේ නරකයක් අලිෆාන වච්චක් කික්කොල්ලා වර බලාන බලාන එම නරකයෙන් සලාමත් කොද්දමගිත අල්ලාහ් දුආ වස්තනවන් වී adi narakaya kari kura emha amartahu salamat koddu man wasalli dannawa Allah ge nabiyya alwanu nabi dua bayan koddu ba Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa a'udzu bika minan nar swargam magu fahi kodde komme kame ge tawfiq de umang dannawa swargam magu fahi kodde komme kame गे तौफीक तिमन नद्दे गुमंगे दिवस दन्नावमे आदि जिमन नरके सलाम को देवांदे नरकन रक्काते को देवांदे आदि ए नरके मगु फही को दे कोन में कम सक्काते को देवांदे एमा एकंत दुआ वन गिने गिने कुरंजे नरके सलाम गुमंगे सदि नरके मगु फही को दे कोन में कम सलाम को दे मत दुआ कुरंजे नरके की हा बिर वरताने या बिर वरताने अल्लाह का अजाब होती तनु सलाम को दे में अल्लाह के हजरत गिने गिने ngalo kon दुआ कुरंजे gina-gina dua perjene Allah ya menakut deba faratak ikalang rahmat lebih alaku salam ba ikalang rahmat lebih alaku salam ba den naraka ke baye ahul warin ke baye sifata naraka ke ahul warin Allah subhanahu wa taala wani wara bodati ko deba bodati kurabba ei ki wegen bodati kurabba fami wani ei makhluq gum bodati wi warakatta azab ko rahab senaya furihama ihsas koro igenda algon sfennane ustanaku kuda kuda makhluge wattali nima ekam abadu ihsas nukurave hinye algon men fange filege mati wattali me ekon tadella ekam insana ko ihsas wattali afiya tadunu unna taduwane ma harigaduta Allah subhanahu wa taala boddi kurabba gane sawbaki Allah subhanahu wa taala ge azab ha warugada wima harigaduta bes boddi kurabba gane harigaduta bes boddi kurabba gane itanga e malaike be kalun etana veri kurabba feva malaike be kalun e be kalun e gen kulwa hammushita ein hammuttakun farbadeke jahale vidya e farbadeke skudi kudu vegen danaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ifada hammushtakun thala deveni harigaduta bes boddi tivegenta harigaduta bes boddi tivegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko pavani dursul kafiri au nabul kafir e narke me da narkon teveriya kafir miha allah difawa miha ಏನಗೆ ಕೊಲುದತೆ ನುವತ ಏನಗೆ ಫೇರಾದತೆ ವಾನೆ ಉಹುದು ಫರ್ಬದ ಮಿಸ್ಲು ಉಹುದು ಫರ್ಬದ ವರವ ಕೊಲುದತೆ ನುವತ ಫೇರಾದ ಉಹುದು ಫರ್ಬದ ವರವೆ ವಗಿರದು ಜಿಲ್ದಿಲ್ ಕಾಫಿರ್ ಅದಿ ಕಾಫಿರ್ ಮಿಹಾಗೆ ಹಂಗಡುಗೆ ಬೋಮಿ ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ ಮಸೀರತು ಸಲಾಸ್ ತಿಂದುವಹುಗೆ ಮಸಾಫತುನ್ನಾನೆ tindo hoda turqurami ko da turqurima ehna masafatu nani enage hangaduge bominuga dan algon me sengene insana thadu ihsas kurun gina ihsas tan insana mi kurani hangada mi ihsas kurani ekam hangadu Allah subhanahu wa taala bo kurabba hangadu bo kurabba fewani ei wargada azab ena devumattaka wargada azab devumattaka Allah subhanahu wa taala ki Quran ko wahi kurabba fe kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adhab Allah wa qur'ani enage hangano ada huliwa komme fahara fihigen gosenage hangano ada huliwa komme fahara anekkati men Allah hin hangada ena debba ei azab kara hafur hama gotuga dekumattaka ei hangadan ihsas kurave nekam Allah subhanahu wa taala hangadu boos kurabba hawani adi komme hangadan ada ge darane hangadu debba aakati ki Quran ko bayan kurabba किंतु कुरान को बयान करबा हम इफदाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबा फवे मा बैना मंकी बै अल काफिर मी हागे कोंडु गदे मेदुगा बोडुमी कोंडु गदे मेदुगा बोडुमी बयान करबनी मसीरतु सलासतु अय्याम तिंदु होगे मसाफा तिंदु होगे दिगुरास्ता वाने लिराकिबिल मुस्रि इबारतु हिग्गत तुरquramiha दतुरगफा तिंदु हो दतुर Kurahamiba eha bodumin inna kafirge koduge bodumin ane koduge
etaanga mihun eha bodati eha sifa sutur eha bodati kon haddava fatibi ei wargade azab ya difan defmattaka e fada wargade hidihila tagena jehumattaka adi hammuri takun ena wargade tala sunna fati kurumattaka enage hasingatu Allah subhanahu wa taala eha bodu kurabba narakawante garingata eha bodu kurabba famiwane hemma algon mikankam visna fikur kurang abajihe visna fikur kurang abajihe mi aadaga insan aadaga mi haringada no hunna emi aadaga haringada kan evaru ham muttakun jehuma ki bekarpan aadaga mi waru algon men geni haringadegga evada ham muttakun jehuma ne bekarpan kan ehem peken etibiye mi hun eha bodati kurabba etibiye mi hun na bharkat azab de matka liyazuqul azab Allah ekal liyazuqul azab ko rahadek mattaka eha bodati kurabba wani emi hun hangado eha bo kurabba wani adi hangado hama ada kuli war anen hangado Allah subhanahu wa taala devani emi hun azab ko rahafur hamadek mattaka mami narakage baye sifataka nakantan ke baye sifatau ga akamire ke darus ga bayan korawin ngadi dengan darus ga insyaallah bayan korawin dan narakage baye azab tau ga aka narakawan tawir nadi gendana baye azab tau ga aka doa ke Allah subhanahu wa taala algon men emmen nakiyo basahay bas qabul kura baye kam ga lebu adi min nasihat tang adohan nasihat taka ikut amal kura baye kam ga lebu adi naraken salamat mattaka riyad wal masakki kura baye kam ga lebu surga war masakki kura baye kam ga lebu آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته